arigana katonyeze ibere Radio West gamba mpere Waagahuriire arigana katonyeze ibere Radio West gamba mpere ogu no muze wakoze ibintu byeye arakunda no mukazi we kandi no mukazi arikiriza mu mwami abantu baranyamira katanda kababiri murabyetegereza cyarite Mbwenu kakunda abana okunda nyoko kunda shu webwo mutorana na katanda kababiri umukono gure bizasiyo kwahwa Nabeni sasa wakaza mukora nitsendera bye more papa oshanga mukaza papa omubuzo taherera ryari kurenza yo mukono ningoherera ryari ogwe no mukicyo gwanyu ombuze otoherera ryari kurenza yo mukono ningoherera ryari kushomatuno ari mukicyo tachikora maka ari mukicyo tachikora maka sinkondi kushomatuno okushomatuno so ninyanangu oteke more papa obuze abantu abayirize myaka ikumombushoye then you ask them muherera ryari kufumbatana ejo research sheme ukorwa wahezo mbuze aherera ryari kuteka nkamukona hibega ejo nacho chetegereza then wahezo mbuze twongije mino giherera I mean you see people have problems in marriage imenu mwate yaje muri micheka when you go to Wiser Kora Research charity yes nazakushanga ngwe myaka ejeje yori yo nogamba wejo ne myaka eje yanyimurumu yaba aivani ati mwiwaza okaba ndabachizo myaka 85 kitwe amakagitu gasetoringire twahereze nambwe happy birthday my sweetheart tubentusha kuzani mwabazyo Waagahuriire mwabazyo we na kugambizi nabwo cyo tinde kugambizi na ryi sweetheart ni mugambizi na Kenneth ni mata sweetheart I have only one urabashambani hati ya Mbwenu ogumushaka ine bintu biye bikozire yes kandi abikoza no mukazi weye ko nkabina abana bakuru no muze yaarugirire hati yasharama yabagambye ati nyowe mbwina ka project kabonire kandi kari mu business ahindi nenda kuguza package niyo no mukazi wanje twaza kugenda tuzoku imwe mbasigirebi abana ngo akuna aba bana bakuzire bine mirimo yabo umushaija bagambira ati bashangwe ibintu nebyanje ngo wapi atkare nyo nazireka yanje obu mwajinchwa munyoka njizireka nje mwana abashija muri y'ibihungu mutanditse rwanga ibintu byoha nabase utakubona iyo mushijo karugo muko katuntu muko kwanganira ntwarira no yangano toriyo mushijo kandi mwana abakaza tukabega tumutene aguma umwite ndaguma umwite bitu nitwe twita kama yo charity waye kwatana bitama na ujya na harabya omuze kumwe nabanga ababisiri nogera mu rwo twacura ngo twacire zero kuyamwitane biyamwita macharite nyoka zishaha obwise bwo mumaka omukazi kuza kwatanisa neryana ryeye at that moment neryana ye neryana ryeye hati acarukira emigunjire emigunjire omukazi emanya embabazi zo mwana zaruga nkahe aha so hati emigunjire eyo mukazi aragungamu omushaija we nchato omushaija yahungamuka habwe ryana na nyina hato gwaka akahungamo yaje ati kare nyozi ekanagizira kanje basije nubwo mukazi wanje arankunda nyoka njende yaje naza ko yaciro kwempimira abantu muyaragara mu komwe hajiro umwana we yowafka hatku yafka yaje ati nabwo ati ndazo nyonka zireka yanje ati ndaza kuzika umwana abantu bakwasigo bamuja mu mushawe ijuzike wono kirari bikabateye ati barandoga nangu gira ubwira ngo musha uceyiheho yaje ati kandonde ntebe yanje ndastama n'ekikopo cyanje naye kayo emindanyi ye akwatenda koze ikintu cyona cyakuriye yaronda akacupa keka kamizi nk'ekimpa by the way cyo ninke cya World Cup ati ndaza kunyara mu ekikopo cyanje kandi urufu rwanje rwaho immediate ndayikandagaruka nkahe ahimanyirire tine cyenda koze rero kandi kuyija kandi namazima yari ntebe ye yari tanengaragwe ye mustami harubaju no yagira itere bazika kwa muri speech yaje ati tindi hanabwa amashemererwa tindi hanabwa amashemererwa nisha kushendekeza abinje barabona kandi hanje abakancaho niho nagenda ati nambwe n'umuntera ho buryo motoka ya lete zintebe zanje zinanstamo n'ibikopo nabasigire kayaye Enaama arigana katonyeze ibere Radio West gamba mpere